Izimo ezijwayelekileyo zemibiko engaqondanga. Ake sihlakaze sehlukanise izimo eziyisikhombisa zemibiko engaqondanga, njalo sixwayisise imithelela emibi eziyilethayo kwindlela esibona ngayo izinto lakulokho esikholelwa kukho. Okokuqala, ngamahlaya. Kwesinye isikhathi ayasihlekisa asilebazise, kodwa alakho ukudala umonakalo. Amahlaya awajonganga ukuduhisa, kodwa alakho ukukhohlisa abantu uma isatshalaliswa ngendlela enxele. Abantu bengavele beqale ukwabelana ihlaya, limemetheka saqiniso okwenza kugcine kungasacaci umehluko phakathi kokuthokozisa lokusabalalisa amanga ngephutha. Okwesibili, ukuzama ukuxhumanisa izinto ezingahambelaniyo. Kukhona umbiko othola isihloko sawo singahambelani lo mfanekiso osetshenzisiweyo, kumbe okulotshwe kulowo mfanekiso kungahambisani lesihloko sodaba. Zithiwa ngezikuthandayo. Ngakho kukhona ubuchwepheshe osebusetshenziswa ekulobeni izindaba noma imibiko lapho uthola isihloko sethulwe ngendlela ethuthumelisayo. Injongo kuyikuhuga wena kulowo mbhalo. Ngokuhamba kwesikhathi ukwenza kufana lalokhu kuqeda ithemba kwezokuhambisa imibiko, njalo kukhwezela ukungaboni ngasolinye kuZulu. Okwesithathu, umbiko okhohlisayo kumbe oduhisayo. Lapha kusuka kukhulunywa ngolwazi olusetshenziswa ngenkethabetshabi, lweyanyiswe kuhlangothi olulodwa ngenjongo yokugcona omunye umuntu loba ukugxeka udabathile. Uthola imifanekiso esiqunywa-qunyiwe, amagama sekukhethwe kwathiwa phandle amanye, lezinye inkcukacha sezivoxiwe ukuze udaba lweyame kuhlangothi olulodwa. Okwesine, umkantsho wodaba obekwe ngendlela enxele. Lapha sisuka sikhuluma ngomfanekiso oqondileyo kodwa uphelekezelwa incazelo engamanga. Uthole imifanekiso loba imibukiso isatshiwa iphelekezelwa imibhalo engamanga ukusuka kube sekuba yisikhali esilamandla ekuduhiseni lekulahlekiseni uZulu. Okwesihlanu, omaloba becatshe ngabanye. Lapha sikhuluma ngomumo okusetshenziswa khona ibizo esilithembayo ekulobeni, kukanti udaba noma umbiko wakhona ungalotshwanga ngulowo oqanjwayo. Izikliwi zebulenjini zivame ukulingisela zisebenzise amagama kanye lempawu zokuzazisa zenhlanganiso ezikhona futhi ezaziwayo ukuze zisikhohlise. Kwenze umkhuba ukukhangelisisa ngelihlo lokhozi ukuthi udaba loba umbiko owobonayo uthunyezwe ngubani, noma udingisise ikheli lobulembu lalowo methuli walowo mbiko, andubana udlulisele kwabanye. Okwesithupha, umbiko kumbe udaba olugejengiweyo. Lapha kusuka kuchiyo imifanekiso loba imibukiso egetshengwa itshintshwa ngenjongo yokukhohlisa lokulahlekisa. Ubugebenga obujulileyo njengalobu, le mifanekiso egejengiweyo, kwenza udaba lungamanga lubukeke njengeqiniso. Okwesikhombisa, ukusenga lezimithiyo. Lapha sisuka sikhuluma ngamanga aluhlaza agaywa ngabomo ngenjongo yokukhohlisa, ukulahlekisa lokulimaza. Zinengi iziphala zendaba ezingamanga ebulenjini, njalo lempucuko ye-AI isigaya amanga ajulileyo okuyinto echitha ukuthembeka kwezindaba lembiko eliqiniso. Kungaba ngamahlaya asetshenziswe ngendlela enganhle, noma okuzibumbela okukhandwe ngobunono ngenjongo yokukhohlisa lokuduhisa. Isigwenxa ngasinye ekuphazanyisweni kwemibiko kululaza kakhulu ukholo lwethu kokuliqiniso.